zašto saveznici nisu bombardovali Ustaše, to jest NDH, iako su prišli nacistima. NDH, vi znate da je bila nacistička država, da su se borili za Hitlera, da su dočekali Hitlera i njegove vojnike u Zagrebu sa ogromnim pljeskom. Vi znate da je NDH bila fašistička država. I sada, umjesto da se ta država bombarduje od saveznika, nijednom naši saveznici nisu bombardovali tu državu. Ajde, a Srbiju su bombardovali skoro sve gradove, malo veće. Sve su bombardovali. Bombardovali su Beograd, Niš, nemam sad spisak, ima 20 gradova najmanje koji su bombardovali. I gradovi srpski u Bosni, bombardovani. I bombardovan grad, Knin, zato što je srpski grad. Nijedan drugi grad nije bombardovan u NDH-u. Samo srpski grad. Zamisli sad to. Ajde shvati tu politiku i tu logiku. Ajde, čuj. A oni naši saveznici, oni bombarduju naše gradove, a ne gradove naših protivnika. Pa ko su bili ti saveznici? Znači, ja sam ovdje napisao, bombardovali su samo Knin, srpski grad, i Zadar su bombardovali 1943. godine, to je bio italijanski grad. Nijedan hrvatski grad nije bombardovan. A NDH je bila najverniji saveznik Nemačke. Čak 7 dana nakon potpisivanja primirja, to jest poraza fašističke Nemačke, NDH je nastavila da se bori na nemačkoj strani. Alo! Znači, NDH je bila totalni saveznik fašističke Nemačke do smrti Nemačke, znači do poraza Nemačke, i onda nakon poraza NDH još 7 dana vodi borbe za Nemce na njihovoj strani. Znači, to je bio neporazivi prijatelj fašizma. Telefon za emisiju ne mogu ljudi. Izvini, Dragane, Toni gledalac se javio, pa sam se javio, znaš. Hoćeš da se uključiš u program da te malo... dobro, okej, čujemo se on. Važi, okej, hvala Toni, ajde, čao. Izvini, Dragane, čovjek se samo javio da pozdravi, Toni se. Dobro, nekaj, dobro. Znači, ajde, to sam vam samo rekao kao informaciju. Kao informaciju, samo da znate, jer danas su bombardovali Beograd i uništili toliko, to su Nemci do duše uradili, nisu saveznici, jesu saveznici posle 1944. I 1945. Onda su oni bombardovali Beograd i to ne tamo gde su bile nemačke neke postave, nego samo po ovom srpskom stanovništvu, po Bajagi i Kreškom. A na svakom mjestu su napravili grešku i bombardovali srpske položaje, a ne nemačke. Tako da je to užas. Znači, saveznice nisu bili saveznice, da ne kažemo pravi saveznici su bili. Mam posla to još. Znači, okej, to sam rekao. Pa ima taj i video, možda se gleda. Potražite koga interesira. Zašto saveznici nisu bombardovali Ustaše u Zagrebu i NDH? Iako su prišli nacistima. Ima, tako se zove i video. Pogledajte malo pa da vidite kakve su izgovore, blesavi, neki izgovori imaju zašto to nisu uradili. Nisu uradili jer nisu nikad bili srpski prijatelji.
nego neprijatelji, koji dan danas, ajde što se ne bore za srpsko Kosovo, za Srbiju, nego se bore da ga daju nekom drugom. Znači, bili neprijatelji i ostali neprijatelji. I bit će neprijatelji. To treba da imate u glavi i da naučite od istorije lekcije i da ih ne zaboravljate. Ako ih zaboravite, ponovit će se. Da vas podsete istinama.